diversity. Ada Melayu, Cina, India, lain-lain. Sir, I wish I can speak English so that you can understand. But when I speak English, I also don't understand. Ini problem dia. Saya nak buat English, guys. Saya nak buat English, tapi English dengan saya bangang. Saya ada satu problem kalau ada orang speaking English, yang dia speaking lain, yang masuk dalam otak saya lain. Saya bagi contoh paling senang. One fine day. Dalam otak nomor korang satu hari yang baik, tapi tidak bagi otak bangang saya. One fine day yang saya faham nak saman mereka. One nak fine saman day mereka. Kat mana saya salah? Disebabkan ini, saya kalau tengok movie action, saya manusia paling confused. Kan movie action ada scene lelaki tu marah musuh dia. Dia cakap, "Hey man, I don't like you. I want to kick your butt." Saya macam, "But what?" "But what?" "Kick je lah." Tahu-tahu dia dah kick. Saya tunggu sampai habis movie, "But what?" Sampai ending credit, "But what?" Sampai dah sequel movie tak terjawab pun, "But what?" Dan problem juga, saya tak boleh pergi klinik gigi. Ini terus story. 2 minggu lepas saya pergi nak scaling gigi ya. Saya pergi klinik gigi, saya masuk, saya baring kat kerusi panjang tu kan. Saya baring, doktor datang. "Okay Aim, are you ready?" "Ready doktor." "Okay now, show me your teeth." "Ha? Show my teeth?" Saya macam, show my teeth? Saya show lah kan. Doktor tu marah, dia cakap, "Aim, now show me another one." Lah.